أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الحساب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين ومتقين أبي بكر الصديق المجاهد في المجد والمنبر والمحراب، وعلى الإمام الهمام أعداء أمير المؤمنين ومتقين عمر الفاروق الصاحب الشرعي والاحتساب، وعلى الإمام أحلام أمير المؤمنين ومتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب، وعلى الإمام الهمام أجعلهم أمير المؤمنين ومتقين علي الوضي الوفي أساد إليه الملك الوهاب، وعلى الإمامين الهمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Endi biz bu dünyada yaşayız. Dünya bu bula. Endi bizge türlü ağırlıklar kile, türlü belalar kile. Bir kimde de selamet itip kalmay, yani imin bulup kalmay şu bela kazalardan. Ol her bir kişilerge kile. Her bir kişilerge kile. Hatta peygamberlerge de kildi. Biz bilemiz o Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en ağır, en küp sınavşılardı. Ol Allah Teala'ga en yakın kişiler ol peygamberler dedi. Onları kim deyip eytkeş? Onları sahabeler izgi kişiler dedi. Kişinin indi imanına korap Allah Teala ağırlıklar bireyken. Yani Allah Teala imana korap ağırlıklar birey degen söz bu bakılsızlık degen söz değil. Allah Teala şuşu sınav arkalı kişinin dünyada ok, hatta ahirette ok, onun derecesini köteresi kile şuşu ağırlıklar bilen, şuşu beleler bilen. Şimdi bunda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var, Allah Teala'nın ayetleri var bu turunda. Allah subhanahu wa ta'ala ayette وَغَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَغَسَا أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Mene böyle koza kilgeç, bizge ağırlık kilgeç, biz biliyoruz bu bizge noşarlık değil. Allah da Kur'an'da ayette غَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Belki diye siz yaratmagan nerselerde diye hayırlılık var diye. Hayırlı eyber vardı. وَغَسَا أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Belki de siz yaratkan nesede onda noşarlık var diye. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ. Allah da bilişi diye. وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Siz bilmişsiniz diye. Bizge böyle kozalar kilse, ağırlıklar kilse koyarabız. Ama da Allah da deyte koy bir meselelerde ona bora sizin için hayırlı değil. Koy bir eyberleri siz yoratsanız da o sizge noşar diye. El-Bakara suresinde Allah da şöyle deyte 216. ayette. Anları Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inna gıdâmel cezâi ma'a gıdâmel belâi. Dürüstlükte diye ecirinin zorluğu diye belanın zorluğuna korak diye. Yani bela koza kilgeç, ağırlıklar kilgeç, Allah da onun için sevapların bireyken, ecirlerin yozayken. Ne Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti? Ecirinin zorluğu diye bela kozanın zorluğuna korak diye. Ve innallâhi izâ ahabbe kavmen ibtelâhum. Koşan dürüstlükte Allah Teala kavmini yaratayken diye, ağlarını sınıydı. Yani kavminde yani kişilerine bizni eğer de yaratayken ağlarını sınıydı. Hemen radiye felahu rada. Eğer de şu sınavga ol riza bulayken diye Allah Teala da şu kişiden riza buladı. Hemen sakatı felahu saktu. Kim riza bulmayken
ашулана икән, Аллаһ Тәгалә дә шушы кешенең белән риза булмый, Аллаһ Тәгалә дә шушы кешегә ашулана. Ягъни авырлык килгәч, бәла каза килгәч, именно шул ук вакытта кирәк сабырлык. Бәла каза үткәч үк, анда уже сабырлыкның файдасы юк. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу бер вакыт зират янында үткәндә күрә бер хатын кызны. Кабер янына килгәндә, шушы кабер янында бик каты җылый. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, сабыр ит диде аңар. Хәтта хатын кыз Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу танымады, аңар грубый сүзләр белән әйтте инде. Әйтте, бу бәла каза сиңа килмәде ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу инде берсе эндәшмичә китеп барды. Без булсак, может, толашыр иде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу берсе әйтмичә дә китеп барды. Андары шушы хатынга кемдер әйтте микән, ул аңлады микән? Әйттеләр аңар тошты, бу бит пәйгамбәр булды, ничек аңар грубо эндәштең ди. Бу бик каты үкенеп килә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу янына килеп гафу сорарга. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә дип әйтә? Именно сабырлык кирәк ди, шушы ук вакытта авырлык килгәч. Авырлык килгәч кирәк сабыр итәргә ди. Авырлык үткәннән соң уже сабырлыкның файдасы юк. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә ниъмәтәни махбунун фихима кәсирун минан наси ас-сиххату вал фарагу. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, ике ниъмәт белән ди кеше, шушы ике ниъмәттән кеше мәхрүм кала ди. Бик күп кешеләр шушы ниъмәттән мәхрүм кала ди, ике әйбердән. Беренчесе ул сәламәтлек диде. Икенчесе буш вакыт диде. Ягъни сәламәтлек ул шул хәтле зур ниъмәт. Без аны аңлый башлыйбыз, аны югалткач кына икән. Һәм шулай ук буш вакытта зур ниъмәт икән. Шушы буш вакытны без күбрәк кулланабыз телевизор карауда, кулланабыз телефонда, кулланабыз буш сүзләрдә. Әмма ул 1 сәгать, 2 сәгать алды да үтте дә китте. Шушы 2 сәгатьне кире кайтарып булмый. Шушы буш вакытта син изгелек кыла ала идең, намаз укый ала идең, садака бирә ала идең, бер кешегә ярдәм итә ала идең Аллаһ ризалыгы өчен, бернинди эштә эшли ала идең, Коръән укый ала идең, нафил намазын укый ала идең. Әмма үтте дә китте, шушы вакытны кире кайтарып булмый. Әмма кыямәт көндә шушы вакыт өчен җавап бирәсе булачак. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу икенче бер хадистә килә: "Аввала ма ясъалу анху ал-абду йawm al-qiyamati минан нагими ан юқал лаху алам нусихха лака джисмак ва нурвика мин ал-ма'i al-барид." Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, иң беренче кыямәт көнендә ди кеше хисап кылыначак ди, иң беренче Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин сиңа сәламәтлек бирмәдемме дип сорашак. Тәненә сәламәтлек бирмәдемме дип." Да без кай вакытны авыртып алабыз. Но күп вакытта безнең тәнебез сәламәт. Күп очракта менә үзебезнең гомерне алсак, ну картайгач та әйтик авыртабыз дип әйтсәк, но барыбер без бит инде картайганчы яшь булабыз. Әле нәрсә уртанча буын булабыз, андары картаябыз. Әмма күп вакытта без сәламәт. Аллаһ Тәгалә әйтер кыямәт көнендә: "Мин сиңа сәламәтлек бирмәдемме дип тәненә. Һәм икенче ниъмәт, мин сине салкын су белән ширтмәдемме дип Аллаһ Тәгалә әйтер." Икенче ниъмәт икән ул салкын су. Хәзер су буенча уйлап карыйк әле. Әгәр дә әйтсәк, бүген көндә су булмаса, нишләр идек без? Су белән бөтен нәрсәне эшлибез без. Беренче су эчәбез, икенче су белән аш пешерәбез, өченче юынабыз, дүртенчесе киемнәрне юабыз, бишенчесе инде йортларыбызны юабыз, үзебез юынабыз, машинаны юабыз. Су булмаса, ул вакытта бик күп ниъмәт югала. Бик күп ниъмәт югала. Сусыз дәүләтләр бар, бүген көндә Африка дәүләтләре. Мәсәлән, хаҗга барасың. Элекке заманда авыр булган икән. Хәзерге заманда, әлхәмдүлилләh, техника заманы булгач, су андый проблема түгел. Анда суны инде машиналар белән китерәләр. Анда опреснительләр бар, специальный заводлар бар.
tuzlu sudan alıp dingizden apresini itip onu şehirlerge kitirirler. Elbette o şetirgan su tugul, nonu bilen yunalar. Şetirgan sunu onun ayrım satalar. Onu koysak 52 zamanla hoş vakitinde su jitmegen iken, bir zemzem suyu halka jitmegen milyon halka iken. Mene bugünkünde de Afrika devletleri var. Koy bir kişiler sililer 2 litre bir kişiye değil, gününe değil. Onun bilen anı şerge de gerek, onun bilen aşarıga da gerek, onun bilen yuğunarga da gerek. Yuğunarga jitmeyin anda, taharat olarga jitmeyin. Onlar su içip, aşapkına anı suyunu bitirerler iken. Bizning Allah Teala şunday ko'p ne'mat berdi su bilan. Bizning sular to'lgan elhamdülillah. Shuning uchun qiyomat kunida shu ikki ne'mat uchun bizdan so'ralashaq. Men senga salomatlik bermadimmi deb Alloh Taolo aytar. Ham soqin suv bermadimmi deb aytar. Biz nechik deb javob beramiz? Nechik biz onu shu sinovni o'talamiz, Allohga shukr etsak. Shu tenga shukr etsak, salomatlikka shukr etsak, ham soqin suvga shukr etsak. Nechik biz onu shukr etirga tiyish? Birinchidan Alloh qo'shganlarini o'tab, Alloh Taolo shukr ne'matlar uchun aytirga tiyish. Namoz o'qiymiz, roza tutamiz. Namoz o'qigan uchun biz tanning zakatini to'laymiz. O'lishni chiqaramiz namoz o'qib. Roza tutib biz salomatlikning zakatini to'laymiz. Shundan biz Alloh Taologa salomatlik uchun da rahmat aytamiz. Tan uchun da rahmat aytamiz namoz bilan. Roza tutib ham namoz o'qib. Sadaqa berib biz mol uchun Allohga shukr etamiz. Mol bilan. Hajga borib mol bilan da, tan bilan da Alloh Taologa shukr etamiz. Agarda Alloh qo'shganini o'tagan bo'lsa, biz shu sinovni o'tashakmiz inshaalloh. Alloh Taolo bizni ijmoq bilan sindirashak inshaalloh taala. Subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Vassalamu alaykum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومرال الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم أكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة